Jaipongan jalingipun nuturaken tuan rumah 2 dan 3. Satap Pak Genting. Tuan rumah yang ketiga Pak Sutres Jenggu. Yo didampingi Pak Jono. Watu Lombong Cak Sulasim Karangjati. Winarto Anissa Karangjati Cak Sutiman Watu Lombong. Cak Sunaki Karangjati. Parto Pak Parinti Watu Lombong. Suparto Ketondo. Kampung Tarwanto Watu Lombong. Misti Puspita Watu Lombong. Misnaten Putra Watu Lombong. Pak Yoyo Karangjati. Menemana bula setada padeka. Monggo Bung Satap Pak Ginting. Ngere-ere lancor Bapak Sutres Dumala lancor Teker gulung ekalama Teker gulung Bapak Ginting ekalama Ada yang ketinggalan terima tamu permintaan Pak Sutres Pak Suyit Watu Lombong iku lorele. Pak Yayu lamun kare bule ini adik kandung. Mbak ngocak talocor ketemu wonge. Lamun kare Kak Satap Ginting bule ngocak talocor. Lamun burung seberama Bapak Sutris Jenggu. Coba geser ke timur Sulasim. Pak Sutris pada tengah. Lagi geser. Satap pada tengah. Kialarena keker nyangsang senyangsang Kak Satap Ginting rancak napere. Ayo Waranggono. Sabenari tiga Bapak Sutres Jenggu Maeka posang Kurang situ. Seka posang tiga Sutiman bededina. cuma andikna Korop. goreng Ah, Seka timur, oke. Geser. posang andikna oreng sip. Wes dilanjut. Panasare kaon deman maka on deman ka lauleng ngelak nangka bedena ye panasate bula Bapak Sutres panasate bula mak pon sedengan montak tiga kabule senampena montak tiga senampena tak ngalak kesana nang kakak jelek pote mae karaton Bapak Satap Ginting lauleng
domon minyak dompak kabelar de ambun abule kak sutris mak raka engang lamun enggak rasa tak gelar rasa tak gelar lolo locar toloca Apa? dayoe wong telu iki wis teko Mula lek dayoe teko beberno kloso dibeberna kloso ngono saja lolo loca klosane beda Mula lek klosone bedah Umi Hamimah iya Cak jaiten karo bola dijahit karo bola iya lolo locar toloca apa maneh bolae saiki wis metel-metel mula lek bolae medal Umi Hamimah iya piye Cak Arto tembelet tetep ditempel karo tetel yo tak krungu lolo locar toloca tetele oleh telung dino saiki mambu mula lek tetele mambu Umi Hamimah terus piye Cak bakakno asu dikena ning adu ngono ta Cak yo lolo locar toloca yo atmasune loro terus mati mula lek asune mati Umi Hamimah terus ya apa Umi Hamimah buahnya kali lho mosok aku Cak ya asune ngono to lho eman aduh ndak krungu blas rek atur sinanun hormatan Satap Pak Ginting tuan rumah yang kedua yang ketiga Pak Sutris Jenggu tokoh terop zamanipun zaman Jepang zaman Belanda didampingi Pak Jono Cak Sulasim Merenjati Winarto Anissa Cak Sutiman Cak Sunaki Parto Barinti Suparto Kotondo Kampung Darmanto Watulumbung Misti Boswita Misnatin Putra Watulumbung Pak Yoyo Karangjati Pak Yakob Ngepung Pak Yon Ngepung Abanigram Sukopuro Siti Ngepung Pak Hos Ngepung Dubarama bule mak sematora nangale etika bule mak neserbe tegenes bro inalawi kok madate dong le Hamimah tedung di mah mak ning tanian dulae tadi nama Sutris madate dong mak etanian Umi Hamimah iya Kak mutak nyedati kale apa ngale karo madulae oh dek iya montak ngede ngale karo mah madang ejong mak gantian Umi Hamimah derma Kak madang ejong mak gantian montak melo kudu narema oh dek iya ta iya
Ayo geser ke timur. Ayo Waranggono, jangan main HP. Tiga
Atur sinanun penghormatan Dr. Tumar Pematan Abah Mardi Sayur Badas Cak Marsuki Pak Yakub Pak Ion Abanigram Sukopuro beserta Cak Siti Ngepung Pak Hos Ngepung